Angikubingelele mbukeli umsakazo wakhe Siswatini TV thami kwasimbiso yakubingelela uyakuvusela mbukeli sihlelo lakho lithanza kakhulu lithini libandla hlelo ke mbukeli ngiba nabo ke abantu abadala babe bafundisi nebantu abaceceshekile ngathi ndzaba detenkolo bese ke mbukeli siba nesihloko nje abantu abadala ke bese bayasichacha lesihloko inhloso yethu mbukeli ngalapha emsakatweni kwekuthi lapho emakhaya nisitakale nisawusupporta lo msakato eSiswatini TV isibuko semaswati ngale kwaloko ke mbukeli ngithathe lethuba nje ngubonge nisasibhalela ababukeli bo Facebook nisasibhalela kubo WhatsApp usethi nje chubekani njalo babukeli nisiphe netihloko lenifisa sikhulumise ngalapha emsakatweni ngale kwaloko ke mbukeli sithi nje asesichubeka nayo indzaba besikhuluma ngayo evikini leliphelile bekunabo bobabe bafundisi laba sebancane sithe nje lamuhla ke asesilanze ke bafundisi ke laba asebancane lababoma ke kodwa this time kwekuthi nabo batasichazela kwekuthi yini umsebenzi wabo basenda umsebenzi waJesu futhi ngimaphi ema challenges labafesana nawo basekiyo iministry ngale kwaloko ke mbukeli iconzile nje indzaba lesikhuluma ngayo lamuhla angithathe lethuba ke ngibavusele abantu abadala eceleni kwami ukhona prophetess ngumfundisi lona ngifezile kwamathebula usuka lapha eNgwane Park ebandleni lase Latter Days International uhambe yedwa nomdzala uhamba namake lapha umfundisi Mtshali usuka lapha esiphofaneni ebandleni lasedwaleni Christian Fellowship Church asivele singene kiyo lendzaba lesikhuluma ngayo singafiki nje kulendzaba lena make prophetess bese ngishilo lokuthi sibuka ema pressures nema critics and problems noma ke ma challenges lenifisana nawo as ema young women pastors ngabe ku community ngaba kusesontweni kunengi ke lelingakhuluma but sekubengifisa lokuthi singaqala ngendzaba yekuthi sibuke nje ema role eno leniwadlalako likakhulu kuye kulolibandla laNkulunkulu nakuye society. All right. Thank you so much Mbuyisa. Ngiphinze ngibonge nakuye umbukele ekhaya. Mhlambe ngingathi kuba ngumfundisi wesifazane angade kubobabe but kithi thina sibomake kulula because na ungumake baye bathi sikhukhu kade. So uchubeka ube ngimake nje nala ebandleni ngiyacabanga ngiyatisolela lothi bobabe baba nebulukhuni ukuthi badila with different genders lokungila besifazane nebesilisa kanti thina as mothers uchubeka nje ube ngumtali ukuthi kunalabaduna nalabasikati so kubalula kanjalo nje kanjalo na ku society uchubeka ube ngilomtali I think him lokungisite kakhulu mina personally utawufakaza umfundisi ngokuthi ngibe ngimake ngingabe ngumfundisi in my church angisuye umfundisi angititinyiswa kangako but I'm a mother I'm giving orders to the church ngiphinze futhi ngithi nginike ama orders ngiphinze ngibaphe indlebe to listen to their problems netinkinga tabo ngifuna ukuthi bangithathe ngingimake ngithi veta ngiphinze ngibe ngumngani wabo kuze batokhona ukuthi kube bedele ukubahlulako la ndleleni bangesabi futhi mangabe kukhona labakufacako but ukuthi we have a mother lesawukhona ukuthi simtshele Mbuyisa. Ngiyabonga kakhulu umfundisi wami ngiyafisa make Mtshali emfundisi wami kwekuthi nawe bekhona mhlambe lokwengetako kunayindzaba naye lethi ingabe vele irole yakho as a young woman pastor ingabe yini vele manje. Ngibonge kakhulu mfowethu Mbuyisa ngicabanga nje ukuthi sewukushido lokunyenti inceke kade yaNkulunkulu la yaveta ukuthi you play a role of being a mother nasingake nje sesike sibuka make ekhaya ukuthi uba kanjani nguye loba ngilesikhukhu kade uyanurturisha nasithi uyanurturisha bancelise vele banfana bakho kulesinye isikhathi lomunye umfana ukhanza ukuthi ukhala kakhulu kunalomunye lomunye udzinga special attention kakhulu kunalomunye kuba iduty yakho ukuthi nje ucele njalo uNkulunkulu akuniketele inhlakanipho yekho ukuthi ubanake ngalendlela uNkulunkulu lafuna ubanake ngayo on the church set up ke njengemfundisi kuba mgcoka kakhulu nalokusekela umbono nangabe unemfundisi lo phansi kwakhe
njengami usekele umbono wakhe lead pastor wakho kuze kuthi konke kuhambe kahle ebandleni laNkuluNkulu. Kufaka ekhathi ke lokhu nebantwana labangasibo bakho awubi nema favorite njengamake welibandla but uba nelithandvo kubo bonke bantwana bakho bathanze ngekufana bangaboni nabo noma ngabe kukhona lona lomthanza kakhulu kunalomunye. Okay. Mhlambe make ngiyafisa prophetess ukuthi sibuke kakhulu kenyalo lama challenges. We believe ukuthi ninema challenges nani. Sengivile ukuthi netikhukhukati kuba mnanzi ninevele niyakhukhuwada. So ngiyafisa ke lapha make ukuthi sike nje sibuke na indzaba na ima challenges nema pressures mhlambe nangabe akhona mhlambe tana nawo ngaba nje ngimaphi atokhona kwati nembukele ekhaya. Mbuyisa ema challenges ngidawuthi khulumela mina personally lengihlangana nako nje ngisahamba la lihambeni lwaNkuluNkulu. Uthinzile umfundisi mjali kokuthi kufuna ukuthi uzame kuba treater equally. Okay. That is challenge number 1. Because they are not treating you ngekufanana bona but wena kufuna ukuthi ubuyisele kufanana. Bamfana uthi unabo ekhaya njengoba sesishido ukuthi we are parents to them. Ungumtali la kibone bantwana nje ubatele ekhaya abafanani ukhona lohluphako but ke lenkinga ngala in the church uyukhanze kokuthi nalendlela yabo yekutiphatha number 1 ayifanani nalendlela yabo yekumukela idiscipline noma nje kutshelwa ayifanani. Utawuthi lomunye uyamkhuta ngekuthi umkhutile lo wakuva itolo wakwemukela uthi uyamkhuta lo either aphakame nawe noma avela shiyela isondvo. So kufuna ukuthi ucele inhlakanipho kuNkulunkulu ukuthi akwende ubaconze kokuthi kufuna uhambe nabo nje wehle nabo unyuke nabo Mbuyisa ngoba utawuthi lomunye vele akakhudwa kufuna ugcine umathi kokuthi okay lona spoiled brat sam vele nangisikhuta sona ngiyaspolisha bese kuba khona ke the soldiers of the cross lengikhipha nje linjalo nje ngishaya isinoma kanjani ngiyathi kokuthi ngishaya itawuhamba yongcunza lapha iphindze ibuye la khaya. Cha ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu ngiyatsinzeka mfundisi Mtshali nginayindzaba emasoldiers of the cross ukuthi bafundisi bayasishaya nje sikhala siphinde sibuye. Ngiyacela make mhlambe kwengeda nje kunalo kusho ngiprophetess ngiyathi ukuthi ma challenges manengi kakhulu nema pressures futhi beyasabalile make ngaba kwengeda nje mfundisi. Impela kwengeta nje kungaba kusho ukuthi vele bazalwane lama level akalingani alabazalwane ematurity. Lomunye ukhanza ngokuthi Nkosi yami kusatikhulela kuncane kona even age wise. Lomunye ukhanze ngokuthi muncane but spiritually uhambile libanga naNkulunkulu uyakhuteka uyayaleka. Lomunye abe mdzala but ukhanzela ukuthi no akayaleki kalula kodwa ke kumele bese sewuthola indlela. That is why it is important to always pray for divine strategies njengemfana waNkulunkulu noma ke njengemfundisi kuze kuthi ute ukhona lokho ukuthi akuside uNkulunkulu usakhona lokuba guide ubaguide kahle futhi ubaxolele i-challenge mhlawumbe bafundisi lababa nayo nje sengibakhulumela on a general perspective ngokuthi ukhanza ukuthi ngiyinceku kade yaNkulunkulu I find it hard kumcolela ukuthi sewungonile naye mhlawumbe uthi te uyakhuluma kwangasahambi kahle noma wathi uyenda wenda info lengasesiyo levetati imbawude ukukholwa. So it becomes our duty ukuthi sibathethelele nangabe basona bese siyababeketelela futhi. Amen. Mbukele ekhaya ke uyativela ke kubantu labadzala bayakhuluma likakhulu ma challenges labafesana nawo basabomake laba bafundisi kanti futhi basesebancane. Siyabuya mbuye Jacket itolo hlala nathi ungahambi. Mbukeli sihlelo lakho lithini libandla ngiyokumukela mbukeli singavula umsakazo wakhe Swatini TV ukhethe kahle wakhetha thina make prophetess lapha besabuka nje ema challenges babukeli emakhaya babanayo imibuto leminengi
likakhulu nje uma sinani lamuhla lapha e-studio sifuna kuva lenzaba yelubito yokuba ngumfundisi ukuthi nifika kanjani la kulendzaba yokuba ngumfundisi mhlambe nakanabo bebafundisi yini nasa nani niyakuthola by default nibitwa njani uNkulunkulu unibita kanjani nine kuze nibe bafundisi nje Engake ngeva ngokuthi bathi ukhona umfundisi loba impacted ukhanze ukuthi maybe your spiritual father utawubona ukhanze ukuthi nguye lona leliso lekubona ukuthi you have a calling bese kokuthi kuba khona lokuthi utivele wena ukuthi inkosi ingibidile ngami nje ngithi khulumele ngami ngathi vela his audible voice wakhuluma kimi and unfortunately ngaleso sikhathi bekude actually ngathi la bengihlala khona la ngikhulele khona esiteke ekhaya bekude bafundisi besifazane lebengibathi so kwaba likhuni nakakusho uNkulunkulu ukuthi kanjani sitawusebenza kanjani because I'm a female I'm young by then bengimncane kakhulu so kimi kuconza nje embuyisa ngathi vela mina uNkulunkulu abita mina ngikhula vele ngiyadada ukuthi nginelibito futhi uyaligcizelela nangikhula nalo liyakhula nangikhula nalo liyakhula kanjalo ngaze ngafika la ngikhona khona namuhla babe ngiyabonga kakhulu but bengingaba nawo nje umuntu ongakayi kuma ke Mtshali lokuthi lelibito uyaliva so bafika njani la labagcoba khona noma wavele wathi ugcoba wena ukuthi hayi mina vele nginelibito mina sengifuna kushumayela mina ngisala ngithi gcoba vele Mbuyisa ngigcotshwa mina sevele uNkulunkulu wangigcoba okay yes kusho ukuthi nje i-challenge le mhlambe kuphendula lomunye umbuto longakawubudi mhlambe lomunye umbuke la ngaba nayo yekuthi nawubitiwe kuba ngukuthi uyuthi khanze mina ngikhule ngiseva in my church in the praise and worship team but bokhanza ukuthi before ngiministerishe in song I have to deliver the message uNkulunkulu la ibekela mphefumulweni wami ngicale kufuna ngicale ngisho okay so kuba kanjalo ngicotshwa vele lizulu selangigcoba ngiyabonga kakhulu make Mtshali lapha so uyayifuna lenzaba naye ukuthi esesive naye story nje sakakhe lokuthi wenda njani mamtshali ukana umfundisi kwentekani noma nawe ulegcobo waliva nje usesemncane Sibonge kakhulu mfowethu Mbuyisa ngingacala nje ngokuthi lenzaba yelubito alube khona lolubito akungabi nje esipho kuphela ngabidwa uNkulunkulu esikhathini lapho khona bengisesemncane kakhulu nami benginga understand ukuthi uNkulunkulu wendani I'm just reminded of 1 Samuel chapter 3 lapho khona Samuel naye uyabidwa usemncane one thing lengichaza konga Samuel lapho wagijima waya ku environment la idayele waya kubabe wakhe enkosini Eli angivete nje kafishane kokuthi you don't just become a pastor but kukhona vele letingoni lekumele ukuthi wengcekito kuba ngilolibito luyahlukana nekokuthi ukubite kanjani uNkulunkulu labanye ukhanza ukuthi bayamkhombisa bathi uNkulunkulu ukubitile wena but kumele bese iba khona nale confirmation from God ukuthi vele ukubitile uNkulunkulu akathi ke nasekakubitile mhlawumbe mfundisi lomncane ungabese nje nawe uyanjenjemuka uhamba wedwa mlingise Samuel uye nawe kubabe wakho enkosini kuEli wakho lotawukhona kukuchazela kahle ukuthi wo leli liphimbo lasimakathi ngoba bo Eli bethu ngibo labakhona ukuthi basinikete i-direction ngoba banenhlakanipho lenengi sebayihambile kakhulu lendlela so ke if you are becoming a pastor ngilolibito bese lokunye mhlambe lengingakugcizelela ngiloko ukuthi diceceshe mhlambe ude kumbeke imali yeke eBible College thola bo online teachings or iBible College le online lapho khona ungafunza khona kabanti ngale theology kuze ukuthi utokwati kabanti ngaleli field lotabe ukilo and another thing mhlambe lengayingeta ukuthi kumcoka lokho ukuthi nawe uchubeke kulolu hambo lwakho kumlalela uNkulunkulu ukuthi sewuthini ngenyalo
ngoba nasekakhulumile uNkulunkulu ngiyabekisa nje kumbe setawungena kuleto tindzaba zideka ukuthi sowucala libandla noma sekwendakalani you need to ukuthi ube usho ukuthi uNkulunkulu ukukhulumile lokho so you don't just become but yenca kuleto tigaba futhi ungadadateli noma ujake usebenzise inhlakanipho yaNkulunkulu sakwenda konke. Yabonga kakhulu makamtshali likakhulu kuloko locetha ukukhuluma ngako noma nje ungakabatsheli babukeli kwekuthi wena sowufunze kangakanani kulethe iBhayibheli sengivile ke lokuthi baceceshe but ke siyabuya sisikhulumisa leto ngiyafisa ke prophetess sibuke na indzaba naye ukuthi bantu banema expectations ngetimpilo 10 yes lokhanza kwekuthi kukhona lokungakhona kungumitha lesinye isikhathi labantu they are quick to judge you kwekuthi hawu bengithi ngumfundisi hawu mfundisi kanti wena yakwenda lokho ingabe ungathini lapho make Okay, ngiyabonga kakhulu Mbuyisa. Manje noma ngiyete ngakhotha exactly lokuthi ngibani lolothi ngiphila. I think it's Apostle Paul. Lolothi ngiphilisa kweba utangudluto umfundisi kweba Levi nangifike kuba Levi. Yes. So vele Mbuyisa kunetinvo lesitenda hayi ngoba sikhanuka kutenda. Okay. Kunetinvo lesitenda sitendele lelibandla laNkulunkulu. Okay. I remember nje Mbuyisa you will be shocked ngalomunye umnyaka ngangiyoshumayela ngala kalavumisa emakhaya. Okay. Ngilomfundisi ke wema pedicure yabona mosinanyalo. Yabona bommanicure. Yeah, so the Holy Spirit ngisese ngangisede ngisho imoto ngangigibele ebhasini sengithi ngilele ke labhasini yahamba ibhasi the Holy Spirit ministered to me wathi ungafiki naleti ngalo leka lavumisa because ngeke betibovu futhi nangembala Nkosiyami betibovu ngiyatibona wathi mongcwele ngeke baze bakuve so vele kufuna ukuthi udelive lokulabagatsile la kuwe kunetigaba nangiya kuyoshumayela ngicala kuyoshumayela eDurban ngahamba ngiformal ngaleyo ndlela ngakhanza athi ngiyakoshumayela esonvende belungu labakholelwa khona ngalenye indlela again kufuna ukuthi ubanike lokulabagatsile because kutawendeka Mbuyisa uhamba ufika ubashumayele labantu ufakele pedicure bangakuvambamba because bathi ukuthi le pedicure yakaSathana so kunesigaba lesifikako la khona silalela kahle umhlabeleli nakathi lalela kahle kufuna umlalele eNkulunkulu kokuthi labantu lengibashumayela ko batangiva ininyalo so vele kufuna ukuthi you just go with the wave uve kokuthi inyalo siyenyuka nakwenyuka wenyuke nakuphase kuphase nesikancane ngahlabelelwe nje make ngiyakuva nje usahamba ngale wave ngiyakubona susemagagasini lapha ewaveni ngiyafisa ke lokuva lokuthi ngicabanga mhlambe kuna kungcono kuwe ngoba ungumprofeti sure manje ke nangu ngasiya umprofeti kanale libido wathi kanjani yena lokuthi hayi man lela ngiyakhona ukuze laba ngifithe ini kulabantu angigcoke na idress lens sure ngafaka idress lefika ngenhla kwemadolo kulula kakhulu Mbuyisa kulula kakhulu your general knowledge lo lwati lwakho nje lwakho ukuthi nangiya emakhosini ngiyovusela emakhosi kufuna ukuthi ngivunule use that knowledge lo lwati lwakho lokuthi nangiya ekhaya kithi steki ngeke ngize ngifake ibhuluko ngoba ngala kusemakhaya abawavumele emabhuluko so use that knowledge kokuthi ngeke bese sowuchamuka sowufake sigcebhezane sakho uya kuyo ministerisha kubantu because bathi kokuthi believe so babambise la ungababambisa ngakhona yebo like you have said my brother kokuthi some of the expectations atawuhamba angamitheki ukhanze ngithi ngiyibambile mina nje in my church akusho ngoNkulunkulu ngihlale ngibatshela I'm wearing gowns akwendeke ngiswenke I'm wearing gowns ngidithungisele ama gowns ngigcoka imijiva yiba priest akusho ngoNkulunkulu ngathi discipline mina because
ngidithanzela kuswenka. So kutangena lothi ngidawugcina ngine temptation ukuthi esontweni ngidikhanze sengigcoka ibling bling labazwane balahlekela Baphike sontweni kubuka wena what is it all umfundi. about? Yeah, yes. Ngiyabonga kakhulu Yes, yes. umfundisi. Ngiyabonga kakhulu sokhulumile umfundisi lapha umfundisi Mtshali. Mhlambe ngaba kwengeda nawe on your journey nisahamba naNkulunkulu ngoma nanenda lo msebenzi wababe uNkulunkulu kunengi nala nje masabalile umfundisi. Ngaba nje kwengeda make kuna indzaba yama expectations ngoma thina sibazalwane phela siyagatsa vele sigadza ngisho ungena nimbonile nje ukuthi uhlala faka amantondo nje kanti utekithi emakhaya. Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mbuyisa. Ngaqala mhlawumbe ngalokugcizelela nje lokuthi the environment where you are ministering matters. Buka lokuthi ukuphi libandla lakho soyalati kokuthi hayi lingamukelana kanjena liyamangala nasengende lokho kulethe tikhathi khona leminye imichino lokhanza ukuthi nase uyichinile abakuva nje inhlobo dadisha nawe simo bese sewuyafunza ukuthi hayi yini ngathi nangabe ngende kanjena akulungi. But ke one thing la ngimethemba khona uNkulunkulu ukuthi imoya ongcwele bathandekayo uyakhuluma uyakhona ukuthi akukhulumise nje ukuthi hayi namuhla lokhu ke kukhumuleke lokhu awukudzingi namuhla ke lokhu hayi kwembathe lokhu. Mhlawumbe on another thing on my expectations ebantu on female pastors of course kwekokuthi bantu ukhanza ukuthi bagadza perfectionism on pastors bagadza ukuthi there is no mistake that you will make there is no error that you will make mhlambe usakhuluma noma ke usenda kanzi nawe usemhlabeni kona kuliciniso ukuthi kumcoka mfundisi usekhaya ukuthi uphile impilo yokucaphela nawe ukuthi uphila kanjani. So kuba expectation ye perfectionism kulesinye isikhathi kube expectation financially ngike nganaka nje kulelinye libandla lomunye bekakhulumisana nje nami on a personal level kokuthi sometimes kuyamcoshisa umuntu ebandleni ukuthi agadze ukuthi mhlawumbe utawubhadalele ka school fees akhanze kokuthi akasakhoni ku provide ka leyo mali la itsingile kuya esikolweni. So ukhanza ukuthi sometimes umzalwane lomunye ubuka ukuthi hayi lana ngidawukhona mhlawumbe ukuthi nangisonsa kunalibandla nali ngisitakale monetary wise ngisitakale nasekhaya only to find ukuthi mfundisi lo mhlawumbe akakhoni kumitha emanits akhe. So lawo ma expectations lawo bese akasamitheka. Osami ngiyabonga kakhulu umfundisi. Babukele ekhaya ke niyadivela ke kubantu labadzala lapha bomake bafundisi basesebancane kunengi labakhulumako kunengi futhi lesekufunzako nathi ukuthi ngithandzile nje amagama abo pedicure nabo manicure ukuthi uyabuka lokuthi uyakuphi labo pedicure bakho. Siyabuya mboja khona tohlala nathi ungahambi. Sehlele lakho mukele lithanza kakhulu lithini libandla sibuka nje lapha indzaba yema young human pastors lesiphathanza kakhulu but kunengi lokhanza ukuthi bahlangabetana nawo baselapha emabandleni emfundisi ngiyafisa ke sesivala nje ukuthi ngabe vele no overcome kanjani ama temptation njengoba nginibona nje nibahle kanjena kunathi ke la esontweni nabo bhudi labangacethe kusoma sawabona nje umlo omuhle sefuna umsoma nima overcome kanjani lawo ma temptation lawo ungakhanza nawe ukhanya sokugane umuntu phinze unganele nami wagana omunye phinze wagana lomunye. Siyabonga Mbuyisa. Mhlambe kuleyo angeke sengize ngingene ngibe deep because angake luhambeni lwami nje naNkulunkulu nginenhlanhla Mbuyisa angazi akhona emadvots ngiphile ngishumayele 5 years ngisingle kunganamuntu kunganalihinyana ngisho kungcono nyalo sekukhona lokukhona libandla selivile. Libandla selibikelwe ethi sekukhona lokungahle kwendeke masinyana. Bwasengisela.
So lalihambeni lami naNkulunkulu angaze ngize ngihlangane mhlambe nesibonakaliso la ngathi khona kuke kwaba nemntwana lo uyangivukela nemadvodza la divorceile nemadvodza la felwe bafati nebafana labancane kude loke wasuyangijikela sova ngazuthi sengiyintombi yakhe wangiconza Mbuyisa angibade makone nabo kude loke wangiconza but I think indlela yekuncoba lokho ngoba lomunye angathi kwenteka kanjani. The Holy Spirit is our advocate and our teacher. LiBhayibheli lithi kunalenye indvodza leyake yabonakala iphethe inthambo yakala iJerusalem. LiBhayibheli lithi ingilozi yathi tshela le ndvodza leyo ukuthi iJerusalem ayikalwa ngoba uNkulunkulu ulubonza layo. So Mbuyisa uma ngabe uNkulunkulu alubonza lwakho lo muntu nje uthi naka approacha akhanze eboundary kwekuthi mina ngihamba ngicina la angisaweleli. Ngicela uvalelise make ngila ngingayisikhathi Nkosi yami Prophet. Ngiyavalelisa kubabukele emakhaya ngiyavalelisa nakwembuyisa ngivalelise nakwemfundisi egameni lika Jesu Kristu siyabonga ukuthi nibe nathi namuhla. Amen. Usayiphetha make Mtshali. Nange ma temptations nisakhula nani ona sowushadile. But kunanabantu nabo lokhanza ukuthi vele nje babona intombi labuka wena. Wanqoba kanjani make bese uyavalelisa? Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mbuyisa lengakusho ukuthi vele tilingo tiba khona ngiyakhumbula nje nganye ilanga ngangitihambela uyambona lo mtimba mncane kangakanani lo munye usacabanga ukuthi usenabo 20 so wafika ke lo bhuti wathi hayi asakhe umuti mani ngasho wathi sengishadile mfowethu wathi hayi sitawuganga nje sitawubona ukuthi senda njani ake nginiphe nali leave ku James 4:7 ngalawo magama lithi resist the devil and he will flee from you kude lokwendlula kubaleka nekokuthi ungas entertain lesilingo nasifika ngoba nje mhlawumbe kube bengilomunye umuntu bengiyawufika ekhaya ngithi yathi ukhulume kamnanzi manje lo bhuti ngithi ikhanze kwangathi lemvo yakhe sengiyayimukela mhlawumbe ukhanze ukuthi nangalawo malanga kumbe asiboni ngaliso linye ekhaya so uthi ikhanza sewumukela lesicelo sakhe kubalekele konke lokubi ngoba wadi kokuthi liso laNkulunkulu liyabona. Amen. Ngicela uvalelise mama. Siyabonga kakhulu kubabukele emakhaya kusinike tatindlebe nemehlo abo sibonge kakhulu kumfowethu Mbuyisa ngitibongele ngivalelise phinze nakuye inceke ukade yaNkulunkulu. Amen. Amen. Babukele emakhaya ke niyativela ke la kubantu labadzala kwekuthi njoba babafundisi nabo banawe ama challenges nifuthi ngekusitwa uNkulunkulu bayakhona lokho ukuthi bawancobe. Ngiyacela ke babukele kwekuthi sisibaside nabo bafundisi laba basakhula basebancane singabafakeli kakhulu ama pressures kuze ukuthi nabo bagcine bakhulile bakhule babe badzala. Ngaloko babukele emakhaya ngithe Nkosi Mbuyisa ngithe kubemnanzi ehlala nawe emsakadweni wakho eSwatini TV. uNkulunkulu omusa uNkulunkulu ekuthula aniphathe nisale kahle. Kubiza ngonya sithi Jesuke likhulu awuye Jesuke ayibosiyama likhulu